Khona-ke ubuzile ukuthi-ke ukudikizela kweso lokho kuchaza ukuthini? Kanti-ke okwamanje mlalelo ongakwenza ukuthi ushaya subscribe uma ungakaze ushaya ukuze-ke mhla sengibuya nenye ividiyo ungaphuthelwa. Ukudikizela kweso. Lokhu-ke kwenziwa ukuthi-ke mhlampe awulalanga noma ngithi awukutholanga ukulala okwanele noma khona amavithamini ashodayo kuwena emzimbeni. Ukudikizela kweso elisesandleni sokudla kusuke kuzoba khona-ke umuntu ozombona, kusho ukuthi khona umuntu ozombona. Udikizela kwehlo lesandla sokunxele kuthiwa-ke uzophoxeka noma uzokhala. Kanti-ke ochwepheshe bona-ke uma bekhuluma-ke ngendaba yokudikizela kweso lomuntu bathi-ke lokho kudalwa ukuthi-ke awukutholanga-ke ukulala okwanele ebusuku. Kungenzeka ukuthi ungumuntu nje ongasajwayele-ke ukulala, mhlampe-ke uyafunda noma kube ukuthi-ke uyasebenza ebusuku noma uwumuntu obhizi. Gcine-ke iso lakho selidikizela noma kube ukuthi-ke khona amavithamini ashodayo emzimbeni wakho. Le vidiyo ngiyenza ngoba-ke khona obebuzile efuna ulwazi ngayo. Mlaleli ngicela ubhale-ke iphupho la kwi-comment section ozofisa ukuthi-ke sikuchazele lona. Ngizobe sengibuya-ke nevidiyo yalo. Nisale kahle.